barekere kwata kamera abantu bagira ngo bakareba motokezi bari kwetegereza kurungi ezabere nizenda kutaha mu office z'ekitongore ece by'ubururu aharisha hamuna na z'ekiro ecyabera rikirize munonga ngo habasa kubaho kwibo bururu ato mu Bushenyi shaka municipality particularly har abantu bino kutina abatine Karuru bari ya pressure abako yitabe bendera unfortunately akaruka president witukari intact konka abandi abendera bazibere abatabitiro mu makoti bari ya pressure nibenda kwibo bururu taro chini turira ciro hariya namwe necyo tuza kutwara yo mfarasi nyona timu yanjye tunda twara umfarasi hariya electoral commission no shanga abashije abakuri nyecyo nashangiro mushamukuru kakoni Matiya muzeyi wanje wumpe kitinisa abari nkumuntu utakubasa kwetegereza kuko cyo cyane mwazyo zibiriza abashaha mukaga nangwa nyombire nto nashige mbere rye karashige musakara kujya tikwenda ha muntu kumbire nargaho saha mushanzu abatubetsigireho abasecurity bitu batutera abajyango batubingaho mukano no barebe motoka zibata kwetegereza ziriyo ziringaringa round immediately twakora aramu twija imotoka ezo zagenda yesterday tukumanya wako na events erigire na polisi baza kugira batabajanga bakuma bitu ngware aresa sigara barondizo ngo yanye chupa ya bia ngubabasa ngugo wasigara na basa ko electoral commission nguso barjeho konga omubwirane bomwe ize motoka ibiri z'abantu kandi nabo abo kusupportinga bitwese imbere nabo ziza electoral commission toyebuza emotoka y'omuntu candidate wanaka dinga agent wanaka naize ta polling station samunana gwicho abo bwahati no bashaba kacika k'ebyobururu hamwe na polisi okukora imirimo yabo mu burenganiza ukorwe bicirize ba agents bitu kozi bayiro electoral commission ne biciriza kubaho bakawitnessinga byo kugenda mishi babareke bakora umurimo gwa utwatubahiye atkuba kuba mesa kora itaba candidates tusanga twargayo kwiza kora umurimo gwa kubigoro ba agents mbene babareke akaruka be free and fair nyecoro baye batwikirize manyati betero honka civilians under the law any civilian has a right to arrest nimukimanya abantu bandi omuntu weno ine right yo kwa arresting omuntu washanga nakore bahagara nimukimanya ukamutwara police ntiza kubakwata. We shall take the law in our hands by arresting them to batwara police, not mob justice. Akaruka ububa leta box bibirije abatwazakiraje mukanyicuro unfortunately kibireho zabazirishaha ngamukaga babaturi yaho twara polisi barita polisi nyinji bazujya muturugaho tubeturi twarugaho twarahija assistant deputy RDC wa Bushenyi yatuyirusa yatanshimwe kubaturuho abantu aba ngo hari abantu batari bamwe abari kugira ngo bari nyuma y'ibintu bitari kugenda kurungi kandi umwe muri yaba abari kugambwaho no muhezi wa RDC wa Bushenyi Mbemire Matiya Kakoni konkogo nagira ngo byone biri kumugambwaho nebishuba mukagambiye ndi mwanje nyine n'abantu nka 10 ndo kuba briefing akaruka president Museveni no kubaraka kume no kubaraka rondo mu cyaro nkanye uwanje hinkuzaru ntasingirwa karuka president Museveni a polling station izigi umugombo ranje hinkugiranta ahinkuzarwa kana mukamwange nwambira umuntu nde wokurekekinga karuka ebyasigara doza nyene nzeza mutoza arumazi ezezo nikereko bwoba ngo akaruto bakine atiribendo kubarabiha abantu bagiye twanza kusinga nanka yatugirata ibyo none byijaho hari kuburayesha habushaha abanya-Uganda bakatera karuru ko kuronda umuyembezi wihanga hamwe n'abanyeshengero hizoberi ya Nyenchakare makuraga gashakwa Olivia Nasasira umuri Bushenyi ahagwata ya West away our agents who are supposed to be there to witness whatever is happening. So we don't